Pampanga. Magandang araw, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen. Kabalen at chuta mo po, Kenny, live King Robinson, Star Mills, Pampanga. At nung kakakitch po, king kada kong kagulutan, deni pong iganting parul. Apululangan po rin, kabalen. Miligligan, potang bengi, uling apin po ini. Umpisa na po ating competition night na nikikatamong pakapaninayang Giant Lantern Festival 2023. Bistaman po ngayon pong December 16, ligligan ng competition night. Ang gana naman pong January 1 po. Ining kikatamong ayal bendening parol, kaya hindi po king kanakong kagulutan. Kaya gulot na po ning Robinson, Star Mills, Pampanga. Kabalen na pulula pong parol. Deng may laban-laban, miligligan at manibatan la po rin. Kareni pong miyaliwang barangay, kaya syudad ng San Fernando, banggitan ko po. At nung ikayo, manalbe kayo live, king kikatamong Facebook page, king kikatamong YouTube channel, ang po syempre king Digital TV, naning CLTV 36, Signal Channel 115, ang pong Air Cable Fiber TV Converge, King Channel 71. Pwede ko pong mag-post, mag-comment at gamitan din yung hashtag GLF 2023, ang pong hashtag CLTV36, ang pong hashtag pusong makabalen. Bangkanita po akitala rin kaya kayong post at ayabetala po rin kaya katamong gawang highlight reel. Dareni pong kaya katamong kabalen na menalbe at mag-enjoy kayong Giant Lantern Festival. Kalupa na po sinabi ko nung pagchiryo po rin kaya kayong barangay o kaya naman ating kong mamanukan na barangay. Mag-comment ako po, banggitan ko lang. Then pong taga-barangay Bulaon na Kayabe. Kaya pong festival ngayon. Ayan po, albentaya po ta. Then pong taga-barangay Kalulot. Yan, kabalen, kumusta ko po Ken? Then pong taga-barangay Del Pilar. Yan, din ka na akong kakaluguran mo naman. Shout out ka rin kakaluguran tamo kay Del Pilar. Kay barangay Dolores. Yan. O kay barangay San Jose. Yan, Barrio de po rin. Kaya katamong aluwa mo naman kabalen din. Kakaluguran. Kaya pong barangay San Juan. Kayabe mo naman. At barangay San Nicolas, so hindi po kay Nico Meragul, baka kabalen, banggitan ko na mo naman, Meragul ko po, barangay San Nicolas, at Tantabayanan ke, yung parol na ni San Nicolas, barangay Santa Lucia, yan, at barangay Santo Niño, ang po siyempre, hindi pong barangay Telabastagan, yan, kabalen, then po rin 10 participating barangays, kaya be po, ngeni, keng ligligang parul, 2023. Kaya oras po kayo makibalita tayo kang Paulo G. Santos at suya naman po Kenny Robinson Star Mills, bangkanita. Banggit na po kaya katamo taturunan nung makanani pa mamunta Kenny, no ka rin ko dumalan, na nung oras mag-umpisa ang pong, nung atin kong bayaran pero kabalen. Unahan ko na po, ala ko pong bayaran ala pong ticket, Kenny King Giant Lantern Festival 2023. Koyang Paulo, kumusta? Kaya kang location Ken? Sila, tsukata kening transport terminal na ning Robinson. Nung ako magkamali kanyang left wing na nini ning Robinson Star Mills. Tutuna, akakita mo rening luwal lungo ba sakit? Tutong maranon pa mo, dakal na lang lulog. Kening mo, bakantang ining preparasyon. Uling saglulutaga na first come first serve mo nang sinabi. At lapong bayad. Yung pong manalbe, kaya pong ligligang parol. At king kasalungsungan ngayon ni Justin, baluan mo, retang aluwata mong kabalen, nakakatalamita, bayo tapat talakat kening kakumpwesto, nilubla pa mo kening mo, magparimla, tsaka magmerienda pa mo, uling oras sa dimlang bagya, lungub na lak ngayon kening mismong ground, nung mo ka rin, totoo kabalen, nung sakaling miuna ka, suka kening kayarapan, at rening manantabi naman, mag-umpisa kitang safety measure, Justin, taga ng mididinan lang orientation, rening kaya katamong kainesuki ning ligligang parol. Karata pong epamikabalo, kaya pong kakatalakaran ng Paulo Gingeni, ini pong terminal line ni makabus niya po, ratang manibatan po kayong Bataan, manibatan po National Capital Region, kayong pong Manila, magsilbiya pa mo rin po. Anya, sa lahat ng ating mga kababayan, yung mga karatig probinsya natin, particular na itong Bulacan, Justin, at kening National Capital Region, pwede po kayong mamasahe, at eksakto, pagdating nyo dito sa Robinson Star Mills, pagka ito yung stopover niya, po pwede na ho kayong humabol. Mamayang alas 6 na po ng Bengi at
pag nasanda taga na rin kaya katamong Latuki kon Justin alwa mo itang experience na akit na rin mga alagong parol nune ita mo namang pamanistima tamong Kapampangan uling kumpleto tamo kining Pampanga kon Justin atin mo naman mga nyaman na pamangan o tambagya naman ipakit ng Confelix retang boot itang culinary capital tamo kon Justin at tuto pag mayabang tamo nung nanuya kanyaman makananuya lasa ing Kapampangan oras sa malapit na ing Kapaskuan kon Justin. Paolo G, nandin na ikit ko, balo ko maranon ka naman din tang Kenny. Kalupa mi nabeng at kami mo naman Kenny. Ing pamagsadyada, rin kaya katamo nga kabalen, deng Fernandino, ang poreng Kapampangan, misaup-saup, bang kanita makapamielang bastanting programa ka rin kaya katamo pong talapanalben. Emo po kening venue, doon eking mabilo gaya tuling live po ini keng CLTV 36 niya, tayalben niya, kaya katamo nga live streaming app. Kung Paolo nabengi, medyo miuranan kami. At kami Kenny, at king oras sa ini, masanting yung panahon, abanggit mo na din, bistaman mapali, masanting ning mapali, kaya sakit ang mumuran, bang kanita talagang I-enjoy tayo, ining kaya katamong Lantern Festival ngayon in Banua. Robinson Starville ngayon medyo mapali-pali pero ay nakalupan itang minunang panahon na humid yung kaine yung panahon ngayon hanggang mapali oras sa sinalilong tamo kayong ulap taga ng marimlaning chup na ningangin natin daramdaman mo na talaga itang angin na miyanan at o ini pa abiso mo naman po kareta pong memalen na magdalang saken iwas-iwasan niya po yung jasa pablasa kon Justin ining Eastgate metong yamo naman karening access sa road ini pero reta pong daralan at timpong aliwang business transaction kabalen ingabiso na po ning Pampanga Provincial Police po pwede yan dalanan ining San Jose ating dalan keni nung mumunta kayo bandang Arayat, Santana, Mexico at hindi namang kaya katamong Talaluki kon Justin na daralan kay mumuli naman kay ngaliwapang lugar kay ni Pampanga kalupa na Lubao bandang 2nd District kon Justin ing abiso na naman ning North Luzon Expressway pwede na ko po kanong mag-early exit kay ni pong San Simon bangka nita pong mag-service road na kayo mo local road na kayo mo kay ni MacArthur Highway bangka nitang na kayo mo naman makisaglulo makisiksikan kay ning San Fernando Interchange uling asahan Paulo G, ibabanggitan mo kaya iniping traffic flow kaya ni King Jose Abad Santos Avenue kailangan piya dyan depo ng kaya katamong kabalen huling kalupa na po nitang manuwa na pong Paulo G syempre expected la po rin ng volume da rin taong datang kaya ni King Robinson Star Mills may sadya pong libo lukan ini pong executive committee ng Giant Lantern ngayon pong banwa ngayon dapat ding expect na pong datang miras la po kayong 10,000 live audience ding tumagon manalbe makisaya kaya ni pong Peka Maragul, ang pong Peka Makuleng Kapiestan kaya King Labuad Kapampangan na lapong aliwan ng ngayong Giant Lantern Festival 2023. Kareta pong mangutang nung makanano po ing parking naman, may kalubyo po Robinsons nung manibatan ko po kaya ni pong Kabalenan San Fernando kayong OG Road pwede kalubyo po Robinsons sa akit yun man atina pong signages ka rin this way to Giant Lantern kanya pong right side dito magwanan ko po kadiretso yung ating ko pong akit makalagay public parking everything is all set, everything is ready. Ditak na mo pong polishing nung kakakitsura rin kaya katamong kagulutan, kaya nila po bagluklukan dening judges. At para po ayal bendala, ring parol. Then pong parol kabalen, napulong parol, napunla pa po milagay keni, may biyayla at makaredy no po na bengi may kapag-set na la rin po. So ikayo na mo po, ing panayan, pota pong na ba kayong mapali alas 6 nim bengi. Magumpisata mo po kay Meto nga serenata, batala po nga elben at pakiramdaman dahil mga santing tugtog nga kantang Kapampangan. At syempre po kabalen, 4:30 na po. Nining gat manapon king CLTV 36 ILB niya po yung katamong pre-program to be hosted by Jennifer Salenga, ang po po JM De Jesus at Ken at intamo pong maging bisita para po pisabyan yung kasalesayan na ning Giant Lantern Festival. Ang po po syempre itang excitement dareng kapara tamong Kapampangan, kapara tamong Fernandino, kaya ni pong Peka Maragul, Peka Makuleng, Lig
ligang parol. Kaya katamo pong antabayanan kabalen. Magbalik kayo po kay Batning Meto ngayon oras Bangkanita ibiyami pa po yung latest update kaya kayo po takalupan na po ni nga banggit ng Paulo G. Santos paltomi lang po kaya kayo neta pong food fair o itang food park na pwede pong puntalan. Nanding ko palalawin, bisa na ako pimunta kita, kaya po pansamantala subukan ka pa mo po kabalen. Bisa ako magtusok-tusok, bisa ako magparimla, bisa ako minom kape. Kompleto po kayo ni kabalen. At syempre, baloy naman ng Robinson Star Mills, yung kaya katamong sponsor po kayong venue. Makabuklat yan naman at pwede ko pong makalub kayo ni mamasyal kabang maninaya po karening mga regular parol. Nanula pa wari ding excitement o ding bage na kailangan tamong ka-excite ngayon ng benging nga rin o ring entertainment. Apanenayan tamo ba? Dakal la po rin kabalen at po taasahan tamo po na atin la po rin performance o king gagulutan ko po ayan dadalan la po. Then kaya katamong K9 personnel kaya po security Bangkanita siguradong basalese payapa po yung kaya katabong selebrasyon. Pasibaywan ko lang muna nung pong manibatan kayo karening barangay nga rin o kaya naman ating kong mamanukan karening barangay kana ko pong banggitan. Ayan kabalen Bala rin ako pong mag-comment king kaya katamong live. Ini pong Barangay Bulaon. Yan. Doko rin laren Barangay Bulaon. Doko rin laren taga-barangay Kalulot. Then po king Barangay Del Pilar. Yan. O then pong taga Dolores. Ating San Jose. Then po king Barangay San Juan. Barangay San Nicolas. Barangay Santa Lucia, ini pong Santo Niño, ang popoy Barangay Telabastaga, napin po rin. Dahil pulong parol namiligligan po. Pota pong Bengi at Tayal Benye po yan. Kaya CLTV 36, magumpisaya po yung kaya katamong programa live coverage 4:30. Napuning gat panapon, ayal benyo no po rin kaya katamong Talasuyo, Jennifer Salenga, JM De Jesus, ang po rin karelang bisita. Bang pisab yan, akupin po ka din. Deni pong miyaliwang kasalesayan, ang po pong miyaliwang kwento, dikil po ka rin iganting parul ng siyudad San Fernando. At syempre kabalen, kilala tala naman po, tayal bentala naman po. Deni pong kwento dareng lantern makers. Baloy po, si Baybayane po ning kaya kayong Talasuyo, CLTV 36, Ini pong kaya katamong Giant Lantern Festival preparations at syempre pamuntukan po yan ng chairperson ng GLF 2023 Executive Committee Sonia P. Soto, yung kaya katamo pong presidente, ang pong general manager at kaya betamo po ka rin megbante, tinutok kayong pong preparation at may kiyabi mo naman magsa dyan at talagang akatalamitan tala po rin pong lantern makers. Maswelo po, kabalen, uli nga ako ang timo pong Meto Fernandino, maswelo ko pong habalo takakit na bistaman na din kung hangganan rin kaya nakan kaya bela po involved la po kaya ni pong tradisyon ngayon na may gita dinala na pong banwang mararapat king kaya katamong kaluguran syudad. Kaya naman maka-excite at talaga pong maka-inspire bukod kaya siyempre panandaman tamo yung Christmas season panandaman tamo yung kaya katamong proud Fernandino at Fernandina, proud Kapampangan. Uling ini pong tradisyon ngayon babanggitan ko more than 100 years na pong mararapat at talagang bipapasaya po kareng kayanakan. Kaya bela po involved la po masikan po yung active yung involvement daring youth kaya ni po kaya katamong gagawan ngayon at meto nga pong masanting kasilyalisita na yung Giant Lantern Festival balaos siya po at talagang ayal bende karen pang daratang panahon at syempre din pong kaya katamong lantern makers papasa ating city government akakita mo naman po yung karelang efforts Bangkanita mipasa po karen kayanakan, karen tutuking generasyon ini pong industriya ning pamagparul kaya katamong syudad San Fernando. So kabalen, pasibayo po, antabayanan niya po yung kaya katamong live coverage, 4:30 na po ning gat panapon. Kaya ni po king Robinson Star Mills Pampanga, mag-upisa tamo po, kareta pong bisita tamo. At po tapakilala mila tunggal-tunggal nung nino po retang kaya katamong panel, Bangkanita, hindi nang tapa pang dagdag kebaluan, dikil po king kaya katamong pakabalang, kulturang Kapampangan. At siyempre alas 6 na po ni Bengong, mag-upisa niya po yung ligligan parul. Deni po nga kakit yung mga lagong parol na tsuking ka na akong kagulutan ngayon ni Kabalen.
Bipaslag no pong pasibayo at talagang mamiesala at saya kaya katamong Fernandino, kaya katamong Kapampangan, kaya katamong Pilipino. Ang popo ka rin bisita tamong medibat kay miyalo ang bahagi na po nining katamo yato. Pasibayo po ako yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong Bakabalen.